Jesu. thank you, Jesus. Siyabonga uNkulunkulu wethu lonemandla, uNkulunkulu wethu lophakeme. Sesiphambi kwakho ke Nkosi nakulesikhathi. Nasi lesifundo Nkosi sekubuya kwakho uNkulunkulu wethu longcwele. Ngiyathandaza egameni lika Jesu ukuthi kungabi nalokukodwa Nkosi lokuyawuvimbela. uNkulunkulu wethu lendlebe letawufuna ukuthi ive. Baba wethu lemfundiso uNkulunkulu wethu lonemandla. Sigcwelelana Nkosi ngoba sifuna kuyofika kuwe. Baba wethu lonemandla uma siyawugejwa ngilokunye kwakhona uNkulunkulu wethu lonemandla ngeke sakubona. Ngiyathandaza ke egameni lika Jesu. Moya longcwele kaNkulunkulu hlala ke Nkosi. Siyakuthanda siyakubabatha siyakuphakamisa. Kwelihle ligama lika Jesu Kristu Nkosi. Uyinkosi babe uyabuya manje kuze kwephakathe. Amen. In the name of Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Ngiyanibingelela bazalwane egameni lika Jesu. Amen. Amen. Ngiyamthanda Jesu bazalwane uyinkosi nemsinziso wempilo yami. Ngiwakametiso sibongo bazalwane ngilabanga ngati ngiyakholwa ngiJesu ngisinzisiwe ngiphendukile. Akuzange kwabalula bazalwane ngoba njengoba ngihlala ngisho ukuthi Jesu ngimthola sengimdzala ngiyindvodza. Hallelujah. Ngifuna bazalwane kusheshisa ukuze ukuthi sibe nayo isikhashana sekuthi before sibuye revival sibe sirestile kancane. Hallelujah. Ngifuna kuveta naku bazalwane ngenzaba yekubuya kwaJesu. Hallelujah. Abuya atawulandza libandla. Hallelujah. Angeke bazalwane ngafika la ngidawukhuluma nje ngaloku ngitawuphelela nje la bazalwane egameni lika Jesu. Amen. Utasita uNkulunkulu enyela ngabazalwane sesicedzisa le peace yangale njengoba ubona ngafaka amavesi akhona abazalwane ayangena la but nje ngifise ukuthi sicale la ngoba sithe kakhulu bazalwane ngeke sasicedza sonke ngelanga linye. Hallelujah. Sengibonela abafuna abazalwane kuyezulwini bathi baphakamise tanda lathi mina lizulu ngiyalifuna. Hallelujah. Nonke niyalifuna. Asengibonela abanemathikithi ke bazalwane bathi mina nginalo lithikiti. Hallelujah. Labanye bete ikubhlungu inzaba bazalwane ngabi nelithikiti abazando sala. Hallelujah. Do you know bazalwane ukuthi ngeke ngagibela ibhasi babe emakhadi emina nginetitori letiningi mina bazalwane ngiyantshenza boyenivakashele ekhaya bosibadla idedingane kwane sebadada niboka nivakashe nje ngidonixoxela anathi nini. Lelinye langa bazalwane ngifika ngibuye eSwatini lapha kunasemagogeni kunesitolo lapha bathi ngamabonane noma stage bathi ngamabonane. Ngiyogibela ibhasi babe emakhadi nangifika laphana leso sikhathi ke emabhasi bekungendiwa lokuthi athengwa eDep so uyagibela bofika ubhadare la ebhasini. Then ibhasi seyafika manje sekufuna ngigibele ngabaleka libhasi. Hallelujah. Bakhona labanye bazalwane latathi Jesu nasekabuye asekabuya atawuthatha makoti batawubaleka. Babalekela kuphi bazalwane lesi iBhayibheli encwadini yaMalaki lithi batawugijima bethela bathi boba bemetiso sibabonile bebathandaza nyaNkulunkulu asesiyeni sive ukuthi ngeke basishumayele kube kanye sesiyaphenduka basithole singekho. Hallelujah. Kanzi kukahle mzalwane ukuthi lenzaba ilungiswe nyalo useva usaphila ukuze ukuthi nakabuya la ukhone bazalwane kuba nalelithikiti. Ngibanje bazalwane ukugibela ibhasi babezulu uhamba ngebhasi bhuti uma na ungalahlekelwa lithikiti lebhasi bhuti bayakuvumela ukuthi ugibele lapha ebhasini bayala. Why bale bazalwane abakholwa ukuthi vele cobo unalo lelithikiti loselilahlekile itokushiya lebhasi utawusala la. Hallelujah. Ngifisa bazalwane ukuthi ngiloyo naloyo konke bazalwane sekwendekile konke bazalwane sekukhombisile ukuthi inkosi ngabuya noma ngabe kunini. Ngiye ngithi mina kulabantu labasha saluthi ibambela nje lokwegcina ukwabona na uphethwe ngumkhamo ufuna kochama se litoilet likhasha uthi bamba uthi pinje uthi na ufika ukhulula uve ukuthi ya sengiyawukhulula.
Sifundo phela. Nizobantu be serious kani? Ngifuna nihleke mina. Hallelujah. Kunanaku ke bazalwane nami bengingilomunye lebengingakunderstand uma kukhulunywa ngencwadi yesambulo. Incwadi yesambulo bazalwane uNkulunkulu uma ayenda ndawukhuluma silungu mina knowledge uchaze ngeSiswati ngoba mina iSiswati vele uyadima ke mgogo makhawane sibelungu. Uma yendiwa incwadi yesambulo bazalwane lisi iBhayibheli uNkulunkulu longibabe wayinikethe indvodzana. Indvodzane yayinikethe ingelosi. Ingelosi yayiniketa Johani. Ngibani Johani? Ngilofana nathi. Amen. Bekasitshelani ke uNkulunkulu? Bekasitshela tintfo letendekako. Asitshela tintfo letiyokwendeka. Kuthi kuyowendekani mhla Jesu enda njani abuya alandza libandla. This rapture bazalwane is not a second coming. Siyayidida lento bazalwane sikhulume nge second coming kwangathi kula. I second coming bazalwane ile. Amen. Then uma ke kubhalwa lesambulo bazalwane le ncwadi le bazalwane uNkulunkulu bekasendela kokuthi akhombise bunguye bakhe. Siwaphatheni maBhayibheli. Uma ufunza incwadi ya Revelation chapter 1 evesini lika 14 uma ngaphosisi. Loliphethe nje afunze 14 na aye 16. Uthi chaza yena Jesu Christ ukuthi ungubani. Sambulo 1 verse 14 ngicela sheshiseni bazalwane. Isikhathi sami sitawuphela ngakayindzawo. Funza sisi Sambulo 1 verse 14 to 16. Lolitholile bazalwane bafunzi. Inhloko nesindwele takhe kwakumhlophe njengebetiwe. Bekumhlophe njengangokwani. Yes. Emehlo akhe afanana nomlangabi. His person. Ukhombisa bunguye bakhe ukuthi yena ungubani. Lisithi inwele takhe betimhlophe njengani njengangongwani. Aphinze bazalwane akhombise his power emandla akhe. 18 khona lapha 1 verse 18. Nophilayo ngangifile beka sengiyaphila. Ngingilophilako bengifile manje sengjani sengiyaphila. Ukhombisa emandla akhe Jesu ukuthi yena wafa wavuka waliqoba lithuna. His program yakhe 19 funza 19. Manje ke bhala konke lokubonayo lokukhona nalokutakwendeka ngemva kwalokho. Ubhala tintfo latibonako Johani letitawendeka naletitawuvela emuva kwakuphi kwalokhu. Nguphi lomva kwalokhu? Ngisemva kwalokhu. Angisikuqala la kunetintfo letitawuvela after la uma libandla selithethwe. Right. Ngigijima kakhulu. Ngicela ukuchaza ke lokubazalwane ukuthi incwadi yesambulo, incwadi ya Hezekiah, incwadi ya Daniel, incwadi ya Zechariah, inginaku ngesilungu bakubita ukuthi i-apocalyptic literature. Ngishiteke uta ngesilungu ke wena is to reveal. Chaza ngeSiswati to reveal. Kuthi ibeke ebaleni lethi incwadi lethu ukuthi tibeke ini ebaleni. To foretell. Khuluma ngeSiswati. Kutshela bazalwana ngithi to foretell kusho kwatisa ngithi. Yebo phela khuluma lokho. And to make known. Kwateka noma kwatisa. Ingalendlela ke leyi apocalyptic I understandeki isebenzisa ama symbols. Hallelujah. Angeke wayi understanda uma
ungeke wadi Genesis, Exodus, onke lama Old Testament nema New Testament kuyophuma le ngeke uyiunderstand irevelation. Uma ufunda incwadi yaDaniel, kunala Daniel akhombisa khona kuthi leti imbongo leti sikhombisa tishoni. Lama kuyinto lokunye kodwa. Makhosi angithi, it's not makhosi man. Kukhona itilwati bala koDaniel ukuthi lo muntu bekane timbondvo leting 7 asetinza tinzaba leting 7 asetikwe tikwe uthini ma no angifuna mahashi ngifuna letinto eti2 kuna 10 na 7 lapha nedi ngifuna lokukhaza ukuthi ngithi mine yini ngithi mine ikhombisa ama symbol. Uma ufunza lencwadi yaDaniel nje nasingafunza incwadi yaDaniel itasichazela ukuthi lokhu bekusho ini leti imbondvo leting 7 noma lamagquma lang 7 bekasho ini. Uma akhuluma ngalethi inhloko leting 10 bekusho ini. Uyayichaza Daniel. Ngalamanye amagama ngilento labayibita ukuthi iBible study, hayi ukuthi uye esikolweni uyofunza iBible study. Ngicela ungifunzele incwadi yaRevelation 4 verse 1. Ngitochaza lento le khulunywa ngilento lengisho yona. Ya ubambile livi lengaliva aqala likhuluma kimi beliliqilongo liyakhuluma liqilongo ngikhuluma nelibandla liyakhuluma liqilongo lendani liyakhala. Funza Thessalonica 4 verse 16. Lengithi mina eBible study lento ichazwa ngilelinye livesi leli le itochaza lento lele la. Thessalonica akufunzi knowledge kuphela bazalwane. 1 Thessalonica chapter 4 verse 16. Njengowe 4:16 ma. Ngabe inkosi uyiqobolwayo iyawehla ezulwini ngelivi lenhlobongo. Yebo. Nangeliphimbo lengilosi lenkulu. Yebo. Nangelixilongo laNkulunkulu. Ngibambele khona lapho. Iyawuvakala ngeliphimbo lengilozi lenkulu. Angithi ithi nangani nangaleliqilongo. Ngalamanye amagama Revelation 4 verse 1 ukhuluma iapocalyptic isymbol uthi la khuluma kanti liqilonga lendinjani alikhulumi lenda njani kuThessalonika liyakhala. Ningibambile bazalwane kani ibambe khona lapha. Then ke bazalwane incwadi yaRevelation ifanana ne-train union station. Ngicela ningiveni kahle sesiwasemgcobaneni wena uyagibela sitimela uye eJozi uyothenga impahla nawe make show. Le eWonders bazalwane. Uma ugibela ibus line sport uthi ngiya eJozi. Ayikwehlise emgwaqweni. Ifike yokubeka ePark Station nini nathi uthi kuse Park Station mina ngathi uthi kuse Wonders. Ifike yokubeka ePark Station. Le station lesikhulu eJozi. Ifike kwehlise khona so uyaphuma ugibela lalamanye ini ematekisi noma emabhasi. Incwadi ke yaRevelation bazalwane ifanana ne train union station. Ngayibekisa ngamathebuli lapha edephu kamathebuli lamabhasi alayisha abantu from eTatlawu Choosindal kuphi kuphi but egcineni kwako konke aphelela kuphi lapha ema terminals. Ngirevelation ke loyo. Kunemavesi loto wathola kuSambu I mean kumahubo la khuluma ngerapture. Kunemavesi loto wathola Genesis kuGenesis nje kunala ukuthi khona bakhishwe ensimini basi bangadli isihlahla basi nabaqeda ukuthi bangadli isihlahla sisithola sesiyabuya thi kweSambu. Bathi lo nqobako ngitamvumela yodla kuphi esihlahleni sekuphila. Niyayiva lento injalo ke Revelation. Nginganiketa nje bazalwane letinye tahluko lengathi nasesiqhubeka nikhone ukuthi bamba akusingiko konke bazalwane ukuthi nabakhuluma ngebeast
kulamanye amavesi bakhuluma nga-antichrist but ku-revelation once ungaze uthole beast ngu-antichrist. Hallelujah. Uma utawuthola Babylon noma umfati lo ingwali kushiwo le false church lele tawakhiwa ngu-antichrist, nine le ndawusala le ndawo nokhonda kulo nine lelingakaphakamisi. Ngileli bandla letawendiwa ngu-antichrist. Bazalwane, le ndvoza bathi litawukhamuka nasihamba. Uma ufunza incwadi ya 2 Thessalonica chapter 2, 2 Colossians ngaphosisa umbe Thessalonica chapter 2 verse 2. Uthi niyati usho Paul uthi niyati ukuthi ngibani lo sabambe lo longanamthetho. Uthi nje nakasuswa kusho libani. Nethi nakasusa uyavela. Utohlukubeda bazalwane. Ngile ma tribulation ngelesikhuluma ngawo. Amen. Lawa nalawa. Amen. Bengikhulume ngebeast ngithi sekuna drago. Uma ubona drago kushiwo lo Satan, lo mhlebi, lo mqambi manga. Ngendlela ukuthi na ufunza incwadi ya Revelation yalo ungahlupheki wathi ukukhulunywa ngani. Uma ufunza Revelation chapter 13 lisingabona silo siphuma elwandle. Ngisatwa udala abazwana ediyalo ngisanika le apocalyptic literature lama symbol ukuthi uma uthola le symbol ishoni. Uthi ngabona silo siphuma elwandle. Ngalamanye amagama ngishithe silo yini ngu-antichrist. Lwandle lumele ema-Gentile. Antichrist utawuphuma kuma-Gentile. Betive. Kungenteka qhamuke eRome. Kungenteka qhamuke kulaba betive nje labangasima Jews. Uyoqhamuka khona antichrist. Uma uqhubeka nalo Revelation uthi ngabe sengibona lesinye silo siphuma eveni. False prophet ke loyo. Eveni kuma Jews uyobaphuma kuma Juda. Hallelujah. False prophet uyobaphuma kwema Juda. Antichrist uyobaphuma kuphi kuma Gentile. Kunaleti lona letting 7 angithi la khulunywa khona ngetimpondo letting 7 kushiwo lamagquma noma lama kingdom asathane la atabe abusa kulawo mavilawo ahleli khona bamsupporta antichrist uyoba ahleli lapho. Uma kukhulunywa ngale 10 yema kani bashite timpondo nane bamakhadi kunetimpondo man nalokunye lokuyi10 babe ngabenzi inde otimpondo lokuyi7 kwini tinhloko letinhloko leting7 ngilamagquma la antichrist noma labantu labasupporta antichrist batabe bakulawo mavelawo bakhona khona. Letimpondo leting10 kusho emakhosi lang10. Wathi ungazubona nje timpondo leting10 kukhulunywa ngemakhosi. Antichrist utawumema memela amanye emakhosi latamlekelela kulokuthi aphendle lento yakhe. Hallelujah. Sengiyacala ke bazalwane, sengiyafundzisa manje. Bengichaza letinto letinye ngingatithola ngendlela uma nangabe ngikukhohliwe kokuchaza. Kune rapture bazalwane. eBhayibhelini siyite leligama lelithi rapture. Bese simfunzile Revelation 1. Asifunzeni ke leThessalonika chapter 4 sifunze from 14 siyogcina ku17. Ngalamanye amagama bazalwane kutawendeka kanje. Kutasina kukhala leliqilongo. Leli litawushajwa ezulwini. Ngeke limbomboloze emhlabeni bazalwane. Lobe limbomboloze ezulwini lesithathu. Bantu labataliva leliqilongo nalimbomboloze ezulwini lesithathu ngilabane lithikiti. Yini lithikiti? Ngumoya longcwele waNkulunkulu labanganaso sici naNkulunkulu. Ngibo labataliva leliqilongo. Kube ngabe nginembuto bengingakubutela ngithi mine ngubani lotawulanza makoti ku rapture. Bese ngiyakuphendula ngithi uNkulunkulu utawuthumela indvodzana Jesu Kristu
afike eme emafini ifundzani kahle lapha kuMateyu 24 akukhulunywa ngerapture kukhulunywa ngesecond coming irapture bazalwane ide ma signs ekuthi nasekwenteka lokhu salenathi ukuthi Jesu uyabuya ide but i-second coming inawo ema signs akhona ngile time sekuthululwa lolulaka lwaNkulunkulu lwalendishi kwaqala lulaka lokuqala kwavulwa lokwaqatululwa lama maphawu kwaqatululwa lamaphawu kwathina kuqatululwa lamaphawu uma sitawuqala la sitawuva uphawu lokuqala lusho ukuthini lo lesibili lusho ukuthini lo lesithathu emva kwaloko kutawufika itrumpet kublow emaqilongo kwehla tishayo kublow emaqilongo kwehla tishayo kublow emaqilongo kwehla emva kwaloko kuthathwa indishi kuthululwe indishi kwehla sishayo kuthululwe indishi kwehla sishayo lesishayo sekugcina ngila ngithi mina khona i-second coming inawe ema signs kuthi Jesu utawubuya nini kungako sathane utawenda lembi lebayibitha kuthi imagadon ngoba uyabesekade kuthi Jesu so uyabuya abese uhlela labantu bakhe kuthi asambeni siyohlasela Jesu athi nakafika simhlulele noma simhlule lithi ngilata ufike khona ehle letikwendzaba iOlive uma ufunda incwadi yaZakhariya isuthi awufike ehleni intsabeni iOlive isingqi inkosi yethu ihamba nathi semahashini isina isingqi isilentsaba itawuvuleka kuvuleka umgetse bamile netikhaltabo nemahashi abo ivule indlela iqonze ekhathe eJerusalem ngisho mina literally Jerusalem lele la labathi baya kuyo isila iqonza lapha ifika ilungise ngoba antichrist utafike atende uNkulunkulu la kuleli thempeli la uNkulunkulu eliseJerusalem utathi ke nakafika uNkulunkulu afika bhidlide konke lo lokhuluma ngako sesi nakathi kude silitshe lelitawutholakala lisethi kwalelinye litshe ngilento leyo so uyaqala ke uNkulunkulu uyalungisa lisutawujika ke bazalwana biyelele kubo lalabaphethe dikhali afika akhulume izwi ngithe mina lelinye ilanga abakalibhale lizwi la ku Revelation mara mina ngithe mina utathi die amen nakathi die kutawuphuma tingade etindlebeni kuponyuke emehlo lisho njalo kuphumela emehlweni kuphumela etimbumlweni kuphumela etibilini lomunye athatha isikhali sakhe agwaze umnakabo lisi lengadi letawuflowa lapho iyoba 1600 miles ngiyamfuna 1600 miles ngifuna labantu laba kwate kubala tibalo ukuthi indzawo lenze kangakanani right uyabuya Jesu bazalwane now liyakhala liqilongo bese sifunzile asiwafunzeni bazalwane ngifuna lokuthi bazalwane uwati lama verse lakhuluma ngani ngerapture uzungaphazamiseki uyokhuluma lenye into lengekho amen funza lo Thessalonika ngoba lo sesilivile liqilongo liyakhala funza lo Thessalonika 4 verse 14 to 17 lo munye avule lo 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 52 verse 14 njengoba esikholwa ukuthi Jesu wafa waphinde wavuka kunjalo nalabo labafeke kuKristu uNkulunkulu uyawubavusa ekufeni abalethe kanye naJesu ngaloko ke sinithela ngelivi lenkosi kuthi sine lesiyawube sisaphila ngelanga lokubuya kwenkosi singeke sibemvulele labo labefile kodwa inkosi iqobolwayo iyakwehla ezulwini ngelivi lenhlokomo ngeliphimbo lengilosi lenkulu yebo nangeliqilongo laNkulunkulu labo labafe bakholwa uNkulunkulu bayavuka kuqala yebo lapho ke thine lesiyawube siphila ngaleso sikhathi sisasele siyawuhlwitha senyuke sihlangane kanye nabo emafini sihlangabete inkosi emoyeni kuze sihlale nenkosi njalo njalo 1 Corinthians chapter 15 verse 51 lalelani mthele ifihlakala asinte safa sonke
sonke nonke siyawuguqulwa sonke ngesikhashana lalelani bazalwane, with a twinkling of an eye. laba labatabe baphila ngaleso sikhathi libhayibheli lithi nakukhala leliqilongo ngalamanye amagama sekukhishwa iorder kuthi sale wehla uye emhlabeni ngoba uNkulunkulu bazalwane indvodzane yakhe Jesu Kristu unesethembiso na Israel lamthembisa sona ukuthi utamniketa lo mbuso ngilele sishumayela wona bazana sisishumayela libuso I mean livangeli ngembuso kaNkulunkulu ngilele ukuthi Jesu utawubuya towubusa lamhlabeni nedema watchtower ayibambe wrong bayibambe bona ukuthi asiye ezulwini sitawuhlala la kanti bazalwane kutawuthi le time ekukhala leliphimbo leqilongo lithi iBhayibheli with a twinkling of an eye sitawunjinjwa ayi bazalwane so thatha umtimba waJesu hayi siyophutshuka esikhaleni kuvalwe iminyango sikhuphuke nenkosi sihambe siyohlala nayo for 7 years silekhaya nethi le time sithathu abazalwane siyalekhaya ayaqala ema tribulation kule 7 years bazalwane ahlukaniswe ngetigaba letimbili kune first half kube ne second half bazalwane kube ngabe ngikhuluma ilanguage ya 7 bengithi kuyobe kufiwa angifundi ya 7 ngisi mina ngabe ngithi kuyobe kufiwa uthi Jesu nakakhuluma uthi loyo ukufanana nemuntu nakaphethwe ngumhelo umfundi waseThessalonika uyibhala njalo Paul uthi umuntu nangabe aphethwe ngumhelo kuyenteka lokuthi uvu uqala kancane ngingababuta nje bomake ngithi ebomake nanihelwa kwenta njani ngeke nisivise lento ngathi iqala kancane ithi ngabuta mfana mzala wami ngoba ngathi wena msabuya khona ithi uthi ishi sengiyahamba lisi kapho utabe antichrist nede anithi ngisho nawe benisele nini le ningakaphiyama sinani solo ningawafuni ematikiti athi uthi kuyoze kufike lesikhathi la kuba severe khona angikhuluma bazwana sesiyangale ku trumpet kuyobe sekufiwa lapho ngoba kunala kutawuvaleka lilanga khona libe mnyama lisiko lokho leni kubona kwakusiko kubuya kwenkosi lokho ngoba nisingabona inyethi injinja iBhayibheli lishitho lokho sasekuncane lokho kuyovaleka kube mnyama khwishi singaboni lutho ningaboni lutho ngeke ngithi singaboni lutho ngoba ngiyahamba bazalwane with a twinkling of an eye le time nje sithi shwi uyangena antichrist hayi indvodza lenganamthetho funza Revelation 6 funza verse 1 uyangena antichrist ha mina ngeke ngimkhona antichrist ngiyahamba okay bazalana ngicela kuyichaza lemuva ukuthi kwathiwa lethambo selithethwe libandla kwathiwa Johane akakhuphukela angisingilethambo irapture yendeke nabathi khuphukela ngala kusho ukuthi bese kasuka la emhlabeni asaya kuphi emaphakatheni lithi ke wabe sewubona luwungu noma I'm sorry luwundla wabe sewubona uNkulunkulu aphethe incwadi ngithi mina nangikhuluma ngale language ngithi i-title deed yalamhlabeni sekayiniketa Jesu njengoba sato wenda le kingdom yakhe la ithembise Israel wakhe lithi kwabe sekufuna longavula loluphawu lithi wafuna kwababete namunye haleluya ngisho namunye kwabe sekuvakala kuthiwani lapho ithi lengelosi nayikhuluma ithi ukhona longaliqatulula ngiloti ingubo takhe dahlayo sangiqulise engadini lithi ke la sesifunza khona uyaqala uyeqatulula liphawu lokuqala sekuqala lulaka lwaNkulunkulu kwendekani ngevale esinye salethi dalwa letine sikhuluma ngelizwi lekuvuma sithi water kwathi chamu lihashi lelimhlophe nalona labeligibele aphethe kuThoki yebo wanikwa umqhele wahamba anqoba ayawonga uAntichrist
lithi waniketwa ubujoko. Uma nawe ungacabanga ukuthi lihashe lemhlophe nemgibelo ogibele lihashe lemhlophe utacabanga ukuthi ngiJesu. No. Thatha le bow. Lithi bekaphethe ibow. Niyasathi sidubulelo bazalwane. Lithi bekaphethe ubujoko but lo bujoko bungenayo lento yekudubula. Uyaqala antichrist uyangena. Hallelujah. Nakangena antichrist bazalwane. Angeke ngiyifunze yonke lama verse lawa ngifuna ukuwafunza onke. Utawafunza ngiletishayo bazalwane the seal judgment. Nakuqatululwa liPaulo eqala kuvela shayo sakhona. Lapha kuqaleni kuvela antichrist. Kulele sibili kuvela lihashi lelinjani sesi? Lele sibili. Ngasi lelimbofu kumbe lelinjani? Ngila sekuvela khona ini timbi. Kuyawuliwe emhlabeni like never before. Lokubona le Syria kusengilutho lokho. Kusasekudlala lokho. Emva kwaloko kuvelele elinye futhi lihashi. Ningawafuni lamahashi ukuthi lelibani balisho ini. Lisho letishayo. Uma kukhulunywa ngendlala, kunaleli phuthi, kunaleli njani likhaza letinto letitawendeka ngaleso sikhathi. Kunalinye ngathi ngalifunza kumbe ngilele s4 kumbe ngilele s5 ini. Ngila kuyawuhlukubetha khona laba labatabe basele. Labatabe bangakahlwithwa. Labo labatawusolo bathi Jesu siyamfuna uyingosi. Lithi labo batawubulawa bajujwe tinhloko. Uma ufunza leshayo se6 noma se7 lithi labo batawubonakala sebakhala kuNkulunkulu bathi yenkosi kanti asiphinzisela nini ngoba sesithiniwe nginangumuntu. Hallelujah. Lithi lo antichrist into latafike ayende le kulamajuda ngoba bazalwane uNkulunkulu lamajuda utawayekela njengoba atsakadekene live. Lithi utawayekela nje ahlukunyetwe but nakabe nawo uyiGentile ubekufanele ukholwa ngeJesu uhambe na Jesu wasala utawutholakala nawe ulapha ya. Lithi ke utawubese batabese bayakhala bathi Nkosi kanti asiphinzisela nini ehluphekweni tethu bafowethu bahlupheka. Athi sikhathi sisengakende njani sisengakafiki. Hallelujah. Ngasekupheleni kwalo 3.5 uma ufunza incwadi ngeRevelation chapter 11 nangaphosisi ngila ngibhale khona la kutawuvela khona abofakazi lababili. Lisi uNkulunkulu utawehlisa labafakazi labangu2 bashumayele lelivangeli emhlabeni wonke. Ngisemlo utafuta bafakazi labangaki labangu2 bashumayele. Lithi ngila kutawuphenduka khona laba labangu 144,000 laba bakaShogo asikho labathi bona ngibo laba ongena ezulwini. Lithi ngibo labatawuphenduka uma kushumayela laba labangu2. Hallelujah. Baphenduke lamajuda lama virgin emadodza bazalwane ungathi baleli to bafathi futhi awusina ngumjuda. Lithi laba labangafuni Kristu basolo baqinise inhloko bathi asimufuni uNkulunkulu bamthuke. Lithi kutawusina sekuyophela lo 3.5 ngathi singayifunza bazalwane kuze into khona kuyivalent. Ngicela kufunza number 2 verse 2. Uthi verse 2 kodwa ungasilinganisi sibuya lengelo sitshela Johane ukuthi akakale indzawo ngalamanye amagama ngila kutowa khona lelithembele. Lithi kodwa lesibuya lesingaphandle angasilinganisi ngoba kuyoba ngilesilona sangaphandle ngoba esiniketwe betive labatawugqoba lomuti emala olongcwele tinyanga letingu 42. Lo 42 months uma ubala kukhalenda yakho how many years? 3.5. Na ungathembi lithi bofakazi bami lababili labembethe emasaka ngiyawubanika emandla ekuprofeta emalanga la 1260.
ungatibalela ukuthi umnyaka lomthathu nehalf abamangaki lamalanga abangilamalanga lawa. Lithi kutawuthi ke ekupheleni kwalamalanga lawa lithi batawubulawa laba leso sikhathi bathe bangavimbeki baba emakhaya uyobunga bathi bayobe bangathinzeki bangendeki lutho. Lithi kodwa kuyawusina sekuyophela sekuphendukele 144,000 babe sebayabanjwa bayabulawa. Lithi bayobekwe estradini for 3.5 days. Lithi nababekwe lapha estradini lithi bayothengelana emagift bajabulile ukuthi sithibulele letinja lebe solo tisihlupa ba celebrate kuthi ngalelanga lekugcina afaka umoya wakhe eNkulunkulu babuyele ezulwini. Kusale naba laba ama vision yibo laba batawuchubeka uma ufunda lencwadi lapha emkhathini ithi manje batawuthola bahlabelela lengoma lelengatiwa. Haleluya. Lalelani ke bazalwane lokunye lengikhohle ukuchaza incwadi yesambulo angeke why understand uma ungayifunza numerically. Umuntu uthi utawufuna kufunza verse 1 alandzelane na verse 2 alandzelane na verse 3 la nje la ngifunza khona uma ungafunza chapter 7 ngilaba labashunyayelwe ngilaba labangala chapter 11. Uma ufuna ku-understand incwadi yesambulo kufuna uyi-understand chronologically. Angikwati kumchaza chronologically. Ngalamanye amagama uthatha lapha ubuye ulethela. Ungathi utawufuna kulandzelisa vele ngeke uve lutho akulandzelani. Kuba nendvo lekule ku chapter banibani nje la lesilo uma ufunza lo chapter 4 verse 1 la itholakala tilo letimbili tiphumelwandle ngilo antichrist futhi in chapter 13 uhambisana nabani na Revelation chapter 1. I mean uhambisana nabani na la kuvela khona antichrist uvela kuphi antichrist kanti uvela la chapter 6 la avela khona ku chapter 6 uyavela futhi ku chapter 13. Uma wena utathi ufuna ukukulandzelisa ukuthi chapter 1 ngiyakhuluma chapter 2 ngala kwe rapture ngala kuna chapter 1 2 and 3 ngala kutshelwa libandla Israel waNkulunkulu batshela ntsini ukuthi kutawendekani. uNkulunkulu usilungiselela ukuthi konke lokulapha na uqala kulamabandla la ngi7 ulungiselela libandla la uNkulunkulu ukuthi lisina lifika la letindlo lakhuluma ngato lapha uyasho ukuthi na utawenda lokhu ngidakunika umchele na utawenda lokhu utawuthola ini kungala before i-rapture chapter 1 chapter 2 chapter 3 nasingena chapter 4 say rapture seyihambile libandla. Amen. So ngithi mine ungayifunzi numerically so ifunze chronologically utayi understand. Amen. Then la bazalwane ngishite mine yini i-seal judgment kuqatulwa lo Paul eqala qatulwa ngathi funzela bazalwane ngiwabhalile nalama verse la ukuthi iphelela kubani qatulwa Paul lesithathu lesine lesihlanu lesikhombisa naqedza lesikhombisa tiyawela tibuya kuphi ku second half. Solo bazalwane kuhlukunyetwa laba labathi Jesu uyinkosi bangafuni ukuthatha luphawu lwa antichrist. Labanye babo batawugcina baluthatha luphawu lwa antichrist ngoba lisi iBhayibheli kuna la kutawufika isikhathi khona ukuthi nawude lo luphawu either esandleni noma la awuthenge store awuvuli business. Enesiya la bazalwane kuyawunjinjwa khona icurrency angeke bazalwane sisakhipha cash. Imali yoba la kuwe la esandleni sakho angeke bangive uyosebenzisa le code letabe ilayi kuwe ukuthi uyothola imali yakho ebank kwenteke lokhu lokufunako
Itawubulawa icurrency ngeke uphathe 10 rand loluhlata ngeke uphathe 50 rand kuyobe sekunganalutho kunyalwa nje kulwela kulungiswa lento leyo. Amen. Lokwemijovo ke lokubazalwane lo babe lo masango lo ufuna lokuthi ekugcineni kwako konke agcine acontrola umuntu aba robots kwami lokho akukho eBhayibhelini. Mara nginako nje nangisika moya ngiyakuva ukuthi kukhona. Ningakuva nyalo bathi ku free. Babe sebathi kune third wave. Le third wave awuyathi usithi awubuya nani. Ngende kayibuye ne chip. Uthi wena hayi bashithe siyathikethela. Na ungafuni awufune. Nawufuna yafuna. Kwendeke uthi wena ngoba bashithe na ufuna yafuna. Basina babuya ku second half. Bathi wonke uyajova. Uthi ke wena ngani bajovile ku first half abanalutho bayobe sebashiyela ke antichrist kahle kahle ufuna kusenda ama robot. But awenda lokuthi nje uhledi uthi ufunza iBhayibheli ungayikholwa lento loyifunzako. Jesu wakhuphukele eGetsemane wathandaza. Athi ayikho lento le ngibani nje longakhuphukele eGetsemane uthandaza. Bakucontrola ku computer. Lama tower lenwabone bawawisa le eKZN bathi abawafuni baqabanga ukuthi ngiwo la lata ufaka lama 5G asikwadi bathikhulumela nabo. Right. Iyaphela ke ifesa bazalwane. Uma usele angifisi bazalwane. Uma usele tonke letishayo leti tawehle leti kwakho. Leti. Sibuye ngala knowledge. Ku second half. Sina kohlanza 7 years phela. Lezulwini ke bazalwane buwase ngikhohle kunitshela lenzaba lengaka. Lezulwini. Nini serious kakhulu mani yangithusa mina mani. Khona inzaba ningajabuleli kuba sezulwini. Lezulwini bazalwane siyawube uma ufunza incwadi ya First nangaphosisi noma 2 Corinthians chapter 3 evesini lika 12 uthi Paula kubekwe isekelo uma wakha kuso qaphela ukuthi wakha njani ngoba lemisebenzi itawuhlolwa ngemlilo. Hallelujah. Sinenhlanhla ke bazalwane thina ephathini yababe mfundisi sinalo mfundisi lo akawathathwa uNkulunkulu wayomkhomba le. Uthi wathi nakafika wathola abantwana labancane labangaka. Wamangala labantwana labagqoke ingubo lethi imhlophe babuyaphi. Uthi badumisa. Uthi wathi lo muntu lebeka mkhomba labantwana laba babulawa bayingadi. Uthi mina ngafike la ngabaqedzelela umnyaka. Uthi nangiqedza kubaqedzelela umnyaka uthi nabasuka la baye ku throne room. Bayohlala nenkosi. Uthi ngamangala ukuthi ha ngabe lengadi uma nje usaya eclinic ufika uthi nayo ke lengadi itawufike ime phambi kwa ebazalwane lento leyakhulunywa ngilengceko mina kumoya ngiyayiva ukuthi khona isi utawukhamka lo mntwana wena wabulala lihlwini uthi utawufike ime phambi kwakho athi nsi athi wangibulala uthi nawe utamati but awuzange wayibona lento waqiphitha ingadi nje wasishiphi wayilahla le mara ngiyaphi lapha. Then bazalwane uma ke sifika la ngase ngiyakhashana man lindani tangibamba nje uma sifika la ku second half bazalwane sekuqala le 7 lama tribulation bazalwane ang 21 wonke 7 kusil 7 ku trumpet 7 kuval bazalwane mina ngingabona mina umngame ayothola Harris lilonga linye nje kwenda lomhelo lekwakhulunywa uNkulunkulu athi lomhelo lendwi icala kancane wangala soko somfuni selintshela ukuthi angisamfuni muhelo bazalwane kuyoba medima ngithi kuyoba medima usibhuti uthakasakufuni uthakasangifuni ngimthathela kangaka sangitalele nemntwana utangiphathele emakhokho bathi uthakasakufuni sasiye esibhedlela ke bazalwane nasifika lesibhedlela
Sengimele ngaphandle baba emakhaya ushita kangifuni. Angene bhoti. Eyobingelela umntwana. Angeke ngisathi ngimakoti phela ngoba lo mntwana akasangifuni. So uyobona lo mntwana kametiso. Nakafika lapha utholeni, uthola indvodzana. Okay, ngibani igama lakhe? Ngibongani. Hawu, ngibongane. Sokuqala yena, uphi Musa? Hawu. Sofuna Musa. Ngoshita umfuni ke. Ushita usamfuni bekungumhelo. 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 Uma bazalwane uhlulwe nethi umhelo welanga linye. Weva kusika ilanga li. Bazalwane ngifonela umntwana. Lo mntwana ambabe lo akalihlanga loya lo mncane loya lo bahlabela kakhulu. Unemntwana phela. Uyangifonela ekhokho. Nginesisu. Ngitho wena sowufulethe inyawo. Mara kani mina nginani kani? Ish. Ngithanda kuphuma ethindzabeni. Ngithi mina esesivele watama uthi ngeke ngiphinze emkhulu. Ngeke ngiphinze. Kubhlungu bazalwane umhelo. How about the 7 seal judgment bazalwane? Uqinzedelwe ngeantichrist nethi 70 takhe ungakhona kwenda njani? Utayimela indlenvo le. Ubuye bazalwane ute la ku trumpet. Bazalwane ngicela nitifunzeni letishayo. Nitifunze kahle nitive ukuthi kuyowe kwendekani. Kulala kutawuntshintshe emanti khona abebovu ihalf yelwandle ibebovu kufethe imfishi leti ihalf. Kulala kutawufa abantu labang 3, something billion la emhlabeni wonke bafa babulawa sifo labanye babulawa ngeantichrist nawe uyobe ulapha ngeke uqinisele mntaka baba thola lelithi ngathi ngiyashumayela kanti kanjani mina sifundo lesi man awufunze Revelation 8 sizwe ukuthi kuthiwa la verse 7 to 13 Ingilosi yekuqala yalishaya icilongo layo. Kwasekulandela sangotfo nemlilo kuhlangene nengalo. trumpet judgment Nokwawela emhlabeni. Ingxenye yesithathu yemhlaba yasha yaphela. Nengxenye yesithathu yetihlahla yasha yaphela. Kanye netshani bonke. ngeke mandaze babaleke ingelosi yekuqala la ku trumpet yasina liblow leliqilongo angilathi usabe likhala njani lithi wehla sangqotho lesikhulu siweya 50 kg bazalwane niyayathi impuphu 50 kg ucabanga ukuthi wena ingawela la eThailand ngeliphoto leThailand uyobukuphi wena uqinisele bazane kube kumedima mina ngifisa ukuthi bazalwane kwangathi ngilona loyo lesifundo lesibazalwane ngifisa kwangathi ungayoti sesha ukuthi lento lekubambile lekwenda ukuthi uze uluze Jesu ku rapture afuna ukuthatha yokubeka kahle ekhaya kutawende kani nami sengikhashana ngitsite mina nasifika la kutawufike le isilengce kuna isitshela siyoqonza lapha emlebekeni ivulela leli verse la Korinte lelichazwa nguPaul lisi sitawuqonza ti kwemlilo siphese tishunjana tethu siyobe siphethe masaka babe emakhathi usebenta babe shuzindala kwalise shunjane sakho lisi siyobe siphethe tishunjana siya lapha kulomlilo isingeke Nkosi ayichaza isi lomlilo uwa njenganali plastic la shukela lakudzala lebelideki uthi uma ufika lo msebenzi uphosa lisi lomunye washa waphela wathi nya lisi lomnikati wakhe wajuluka waba manje wathi nde lisi kodwa wabe sekukhamka into lemhlophe etulu yafike yamshaya la yabe seyamthatha imbasisi ingubo lemhlophe yamfaka ekhaya lelingcwele lisi wakhamuka lomunye aphese sakhe eshumba lisi naye wawuphosa lisi wangashi kaphela ukuthi wakha njani lisi wathi na ungashi lisi waqhamuka lenyimvo yafike yamshaya la waqhamuka sandla samsula sathi well done my daughter lisi kwaqhamuka icrown
Lisi kwaqhamuka icrown yafika yathi ngibela inhloko waba mhlophe wathi nke. Kwathiwa kangene. Ebazalwane lo ngisengikhuluma lento liyakhonjiswa lenceko. La abakazivedeli kona. Isike lenceko nabafika ke le edzilini lithi lemichele sitobe siyifakela inhloko. Uma lisukuma luwundlu sikhiphe sibeke phansi. Lithi laba lokushile kwabo bangabi nalutho. Lithi bayobe bakhona ezulwini. But bayobe bede imichele. Lithi bayobe bale emsileni. Uthi nakakhuluma ke lenceko ithi labo babitwa ngekuthi ngeminqugulu. Leswatini ke bazalwane uma kuyothiwa kuyopharedwa phambi kwenkosi qhamuka lamabutho laqobile afika ndlule phambi kwenkosi bashaya idingwela ukuthi kudlula laba labagqoke kahle. Lisina sekuqhamuka labemabruku bathi sekufika libutho leminqugulu sebandlula bemabruku wap ngemabruku wabo but lokungijabulisako bayobe basezulwini. Hallelujah. Uma ishale liqilongo kwehla lesangqotho kwehla nalomililo kushisa umhlaba wonke ukuphi wena. Sengifuna kucetha ngifunze lo chapter 9 verse 1 yogcina ku 21 sivele leval ukuthi yona iphethe ku qhubeka mzalwane ufunze lamanye amavesi lalandzelako la kulo chapter 8 analele manje ama trumpet yesibili trumpet yesibili trumpet yesithathu ubese lento uyayifila la engadini yakho. Lelisinye isikhathi bazalwane ngiyengishiye makwakami ngemshiye ngibaleke ngiva inyama yami sengiva ukuthi nyalo ngathi sathane uyangi attack ngimiyekele kwangathi angimfuni athi baby vele uyangishiya ngithi yina kunento lengiyivaka ukuthi ngathi ngeke ngambona uNkulunkulu ngisafuna kuyomthola ukuze awashe inhlitiyo yami ibe kahle ukuze ngilungise into tami naye ngibe kahle ngibe sengiyamshiya ngekuNkulunkulu ngithi Nkosi angifuni kusala kuyabida bazalwane ukuthi ushiye umlingani wakho lomthandzako uyohlala nje ensabeni thandaze uNkulunkulu kuyabida kubita sibinzi Jesu lakaya ngaso esiphambanweni. Lesinye isikhathi na uya ufuna ukuthola letinto kukubita ukuthi uye kuNkulunkulu uNkulunkulu akumbulele letinto ngoba bazalwane uma kufika letimo leti uthi wena nyalo uthi wena ngiyakholwa ngitatimela tonke 21 uyo ayilaya bayobeka lizembe bazalwane bathi lalisa lenhloko la bathi usamile ngalento yakho ya Jesu ulibone lizembe liphathima lithi ubone lomunye bamjubilela eceleni utavela uthi ho kuba bemetiso ngibo lebe basho so mina ngiyamfuna antichrist athi antichrist qhala uphawu usaluba into yakhe uye kufeni phela lapho ngoba na uyinto ya antichrist nakabuya la sine sitawuhlala nenkosi ngoba laba zalana kune 1000 years la sihleli nenkosi before sitofika la kuba neminyaka lengi-1000 sathane yobabanjiwe avalelwe for 1000 years antichrist na 40 prophet yoba sekhathi esihogweni atormentwa eHades uyobe evathi into letimnanzi ngoba adukise Israel waNkulunkulu. So thine la siyobe sinenkosi sijabule nenkosi naka releasewa la uyophuma uhunga labanye sitayithola lenye ilanga funza la says 9 verse 1 Ingilosi yesihlanu yalishaya liqilongo layo ngabona inkanyeti iwa ezulwini iwela emhlabeni yanikwa sikhiya semgodi longenamkhawulo lenkanyeti yawuvula lomgodi longenamkhawulo kwase kuphuma imvuthu leyayifana nemvuthu yemlilo lomkhulu lilanga nemoya kwabamnyama ngenxa lemvuthu leyayiphuma kulomgodi kule mvuthu emhlabeni kwaphuma sikhonyane sehlela emhlabeni
sanikwa emandla lafanana nemandla abofotela bemhlaba. Angifuna le. Qhubeka. Satshelwa ukuthi singaboni utshani bemhlaba. Ya. Noma yini lesihlahla lekhulako, noma isihlahla into nje sicondzane ngqo nebantfu labangenalo uphawu lwaNkulunkulu emabundini abo. Lululako kaNkulunkulu. Nasiphuma lesibonyane bazalwane. Lisi sitawuyalwa. Kuthiwe ningatsinzi nakunye lokuhlala. Noma ngabe sihlala, nithi nedi nikonze kulaba labanganalo uphawu lwaNkulunkulu. Dibude ke wena ukuthi njengoba walile ukuthi akuthathe ahambe nawe akufihle ngelisuku lokulinga wasala utawusolo unalo into liphawu laNkulunkulu uma kwenteka onke lama tribulation lawa na dishayo bazalwane lethi uNkulunkulu yobashaya ngato umhlaba ukuthi balile kungikhonda while ngisasekhona while ngisatholakala ingadi yami isasebenza bala kungikhonda kuyobe kungiledishayo tonke leti athi sengiyaqetha qethe manje ngive ukuthi bakhona yini labamfuna kumina sifundo sami bazalwane vele ngiyaphendukisana umuntu lofuna Jesu ngiyamphendukisa thole Jesu haleluya. Then bazalwane ngicela kuniketa nako ukuthi kulesikhathi lesikuso lesi ingadi ya Jesu still inemandla. Angakafiki ke lapho bazalwane. Ngifuna bazalwane umbuto lo ngafuna kubuta ngawo ngoba bazalwane la kune confusion leningi la. Lo munye maybe lati lokunye. Ngicela nje ukuthi lo nembuto ukuthi yemfundisi manje ngoba mina ngive bathi wena uthi kutawende kanjani sesiyakubuka lokho. Ukhona yini bazalwane lothi mina irapture vele ngiyati inje. Mina irapture ngiyayati angiyati ikanje. La bazalwane funza chapter 12 iRevelation la kulo chapter 12 funza mina la yikho la ngitsemne funza Revelation chapter 12 verse 1 qhubeke naye. Yebo ngibambele nethi khona lapho silapha kusekhona half bazalwane lithi kwabe se Johane wabona sibonakaliso ezulwini ithi wabona umfati ambethe lilanga umfati kodwa umeleni echecha angithi bazalwane lithi lo mfati bekambethe ini lilanga ngiIsrayeli waNkulunkulu lobe atabe ala emhlabeni ngoba uNkulunkulu bazalwane kulethi thembiso takhe kune Abrahamic covenant la yenda na Abrahama uNkulunkulu wathi ngidakuniketa sive lesikhulu ngitakubusisa ngikunike live dithembiso taNkulunkulu noma lathembisa ema-Israel Jews ngikhuluma ngemaJuda mine la laphila konyalo laphila lamhlabeni kodwa kwathi Jesu nakafika lamaJuda lawa angamfuni Jesu athi akusuye Messiah instead ukuthi bathi ngimessiah kwathi nakufika antichrist alungisa le babe makhathu lama tivumelwano letendwa ngeIsrael nala lamanye mave dangasebeni lithi antichrist utafike atilungise just nga 7 days disebende disinatsebenda bathi bo Israel ke nango ke antichrist lithi lo false prophet utabe sewakha sithombe salo antichrist akathe asiphefumlele sikhulume ngisho mne magama wait spoken word nakakhuluma bathi Israel nguye ke uNkulunkulu wethu lo nguye Messiah bavula leligede bamvulele kanzi utele kutobabulala utabajikela
La sesifunda khona ke chapter 12. Lithi iBhayibheli kwabe sekubonakala lesibonakaliso ezulwini. Lithi umfathi ambethe ilanga. Yini lilanga? Livangeli leli lemaKristian lesishumayela lona thina. Inyeti imeleni imele livangeli laMosi. Tinganyete ting 12 timele the 7 tribes of Israel. Ubeka. Lalelani ke bazalwane. Jesu ufuna kubuya, uyafuthelana la. So ufuna kudala. Lisi lo mfathi bekanjani bekakhulele. Afuna kubeleka bani? Afuna kubeleka Jesu Kristu ukuthi asala buya atolanza libandla lakhe. Kwendekani? Lo mhelo lo shatshwa ngiwo lo mfathi ngilama tribulation lebekehlela Israel lethami letishayo tishaya na Israel ukhona lapha ekhathi tiyamshaya Israel lo semhlabeni longakahambi ngerapture kube kwavela lesinye sibonakaliso kwakunyoka ngwenye lobovu kwavela Satan edrago manje inyoka endala waqhamuka letinhloko letisikhombisa bazalwane those are the 7 hills lengishitona ukuthi ngilamagquma laleka Israel la kuhlala khona lamakhosi lawa la supporta lo antichrist lisike nyoka ngwenya wavela naleti impondo leti ngi7 wendani ana lamakhosi akhe lamsupportako ngi-antichrist msloyo athwele nemichelelo esikhombisa wendani ya nyoka ngweya phela lo yangisingidrago unemsila lomtso vele wathi thathi tinganyeti yazani yathusana manje babemthiyane wena indzaba la kwebahleka labantu mina kimakathi bathuka kumbe bathuse ngilento vele ngikhuluma lithi nyoka ngwenya wathi ngalomsila wakhe lithi kwahuduka tinganyeti tawela phasi umile la uthi Israel ngeke azasinze kulama tribulation ngifuna phelele kuwo ngeke Israel azasinze athi uNkulunkulu ukhulumela amagama wathi Israel wami ngidamsinzisa uma ufunza incwadi yaJeremiah chapter 31 verse 31 uthi nginesithembiso na Israel kuthi ngidambuyisela enzaweni yakhe ufuna uNkulunkulu kumbuyisela enza uthi Sathane ngeke qhubeka ufuna ukuthi Jesu nakehla ambulale ngilembi bazalwane leka iprepare athi upreparela ukuthi Jesu nakehla naleli butho alibulale alingake ndilutho ngoba Sathane uyayathi le program yasezulwini ngihlala nginitshela abantu labasha asengitshele nani labadzala Sathane iprogram yasezulwini uyayathi nakuneli busy nje ezulwini sekafuna ukuthi uyabona ukuthi nyalo leli busy leli selikhulumela ukuthi tikhathi setitshekile ubobuka abazalwane banamuhla umzalwane bazalwane uqolela ukuthi ahlale nesono angafuni kusiyekela nedi ngesono nje athi ngeke nguyekele lo ngeke ngikhonde kanti kube angakhona nje kahle nangikwati kufundzisa mani ngiyashumayela ngikwati ngiyashumayela phela mina ngisengiyathetha ngithi kanti ufuna ngikhulume kahle soft kubeka sesi yebo ngiJesu Kristu loyo lalelani bazalwane uma fika Jesu la sekehlile la lithi iBhayibheli utakuzilida konke lokwetakhiwo lo mhlaba awakhe kabusha qale phansi new
avuse leli thempeli lela leli leJerusalema la antichrist khona uma abhala kuMateyu athi uma nibona amanyalo engcisakala emenzaweni lengcwele nibowathi usisikhathi usho la ukuthi yena so wena njani so utawubuya lithi ke utawufika lidzilite leli thempeli la antichrist atabefika atende uNkulunkulu khona asinaka lidzilite utabe sewakha a 21 story up uma ufunza incwadi yaEzekiel uqala kuchapter 38 ngila wakhwa leli thempeli leli ngu 31 story up leli 100 meters kuya angathi kumbe ma hectare kuya le lakho ngiKristu Sathane ke utamvimba ukuthi angafiki aze atolona la kwentekani ke lapho ngemaJuda kubeka wathatha uNkulunkulu Jesu wakhe wambamba wathi hayi ngisema kancane nawe Nkosi ungehli lo mfati ifunza lamalanga ngilaba bazalwane utawuthathwa Israel ayofihlwa emigedzeni laba ke labaye kaIsrael batakutshela ukuthi kunendzawo babita uthi Petra la asikatshelwa ngePetra la mara le labayile bathi kunendzawo le bathi Petra bathi ingathwala about 4.5 million people lapha etinzabeni taseJerusalem lithi la uNkulunkulu tabathatha laba bemaJuda laba labatabe basolo bamile bathi thina asimfuni antichrist siyamthanza lithi utabathatha ayobafihla athi nakabafihla kuze kuphele leminyaka le1206 kuze kuphelele 3.5 years le time iphela le 3.5 years le ngile time ngeJesu sekagibela lahash nase sigibele mahash sesiyehla sehlele emhlabeni lisi le time sehla ngile time atafika avule lenzaba iOlive ashaye lo mgwaqo nasekasuka le lisiyoqhamuka afike abavuse le abathinza athi iphumani sesifikile salana niphuma so uqonza le kulaba labaphethetikhali lithi angeke baphinze bathote tinkuni bakaIsrael for iminyaka bayobe babasa letikhali angithathe letikhali ukuthi tinjani leti baswako ngicabanga ukuthi nginathi tibham leti netigodro bathi bayobe babasa tinkuni bakaIsrael kumnanzi bangasayi kothota amen so ke bazalwane ngiyayivala la sisabuyi siyema la sitawuqhubeka sicedzise ngala kule 100 years millennium but lengikuthanza kakhulu bazalwane mina ngifuna lokuthi la sihambeni sonke siyohlala neNkosi ngoba uma sawufunza lapha ku chapter 19 evesini lika 11 na evesini lika 7 lithi ngabona ezulwini livuleka ngabona iNkosi ihlele science course lithi kwalungiswa titulo ngile time sesiye emshadweni sesoshada nelungu lithi iBhayibheli lapho kuyobe kumnanzi bazalwane kuyobe kumnanzi ngisena ngithandaza bazalwane sitha la kule Good Friday before lo babe announce ngathandaza into yinye ngathi Nkosi uma nakungendeka kuvaleke singabuyi futhi la kungcono Nkosi usubani ubuye ngoba bengikulizele kahle futhi bengomele ukuthi na ungafika bentiva ukuthi bengahamba uma nabe kungendeka ukuthi avale ngiyacela Nkosi uma ubuye noma ungithathe ngihambe ngathi ngiyalalela ngeva athi ukhuphula inamba 250 ukhuphula inamba bani ngabuka uNkulunkulu ngathi Nkosi hayi usanginika lelithuba leli kuPetro lelithi bathi uyaphuta kodwa wena uphuti wendela labanye uthi bede bazokujoyina wena njengaNkulunkulu ukuze bayofika ekhaya bangatholakali bathi sola ngelanga lokuya kwabo Jesus. kungendeka iGood Friday yekugcina kungendeka uNkulunkulu uhleli enhloko ya president njengoba naDaniel lithi watlelelele uNkulunkulu wahlala enhlitshweni yalendvuna lenkulu ukuthi asinakabetha lesicelo sakhe kwendeke nawe namuhla awunalo lelithikiti bengingacela Nkosi angifuni kusala Nkosi angifuni kusala uma ifika lelanga lalikhiloko liyakhala khona
ubese uyangithatha Nkosi uhambe nami ekhaya kuyohlala ingunaphakade. Bazalwane, kuyobe kumnanzi kuhlala neNkosi. Sono sisabe sesingasekho lapho, ukugula kuyobe kungasekho lapho, inhlupheko tabe tingasekho lapho. Kwethu njalo nasivuka sithi haleluya, lo ngcwele kaSimakade, haleluya, lo ngcwele kaNkulunkulu. Ngilaba zaleni injabulo yethu yophelela khona. Uma nangendeka ukhona ula uyeva ukuthi ngiyamfuna Jesu, kube sewukhuluma lamagama usingisithe Nkosi. Ngisina ngithatha lesinqumo kodwa ngisithatha kunetinto lengithathi kade ukuthi intangehlula, kodwa njengoba nguwe ngiyahamba nawe ungibambe ngesandla sakho ngize ngiyawufika ekhaya. Thatha lenzawo ngithandaze nawe egameni likaJesu. Ngendeka ngikhuluma kwegcina, ngendeka sitawushumela kwegcina namhlanje mbama. Sasinasuka lapha abuye, ngoba ngabuye noma ngabe kunini, angabuya noma ngabe esikhatsini. Angikuthusi mntaka baba, konke tikomba setishito, tonke tikomba setisholoko, kuthi noma ngabe nini lingakhala lidolongo. Sinkosi ngisehluleki, amagama lakho uyangilindana lenye ilanga. Uthi Nkosi nangabe wangibita la ukuthi ngidawubhizi ngikhuluma naSathane, kunono Nkosi ngihambe kule ukuthi ngibhizi ngitovisitwa ngiSathane atokhuluma namtindo. Ngiyacela bazalwane umlalele uNkulunkulu, ngoba wathi kahle kamhlophe kuthi ngeke watimela tonke leti nhlupho. Ngiyabonga manje uma khona lomunye, ngiyabonga sesi abuye sithandaze naye athi Nkosi ngilungisise ingubo yami, ngoba le ngubo lo wanginika yona kunalomhlabeleli sibahle lo sisinikiwe ingubo, sinikiwe ingubo yaphezulu. Labanye bakhona seyinemabala, uba usuyayibheka uNkulunkulu akasaboni kahle, nakasuyayibheka uNkulunkulu akasaboni ukuthi ngimakoti noma ngabe yini, ngoba ngeke ahambe namakoti lena ngubo lengolini. Thina sonke sime nyiwe Tena ngeke ngosikuthi uthandaza nathi baba.